Rey International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ha? Lugan ti punerarya? Nagsading sangot ti balay mi? Diyos ko. Vilma, balasag ka patib krem ko matirik na. Tata, andyan kayo tiyo asawin. Laglagabom ko mga 7 abulan ng tasikog mo. Ang mga nonya piti mo pasamag kang kabalasag ko. Tata, asino nga tinailugan? Itilugan ti punerarya? Tayo kunanda kang kaitay, di ta lakibert dyan tayo. Kahit saan nga angaw balasag ko. Gabutag paiso. Anya? Na-aksidente ni Boy, kaya di ti may isang natay. Saan? Saan na magdarita? Saan? Tingkay ng igan, papagayam ket may salang nga paset ti pagkasaritaan, lagip tinapalabas ni Vilma iti Ilocos Norte. Nga di pagkasaritaan na papagayam ket isuti na pagkasatan nga best letter of the second week iti bulan ti Abril. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kiti Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Ken ti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti matpanang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadag iti ang kakatakkel nga premyo. Malaksid iti weekly ken monthly prizes at aguro oray nga dalakilang grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos ken maysa nga special award. Dadakkel iti premiums ang gadi. Kada tapay may sangintay pagyamanan nga pagkapuan ti premyo kada iti mga bak agyaman tayo mat iti naimbalituan apan nagpuspuso babae iti panakitinulong ti yum 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 special pork letson belly. Yum 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 special pork letson belly, licensed and food handler certified in Hawaii. Ijaya dati made to order nga Filipino foods in Hawaii. Ket padanan iti umadrin nga panaglukat na nga mangipakam mo iti online platforms. So nga padanan yung pagayam diti adda ti Hawaii, addan to dati na ibasen nga yum 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 special pork letson belly. Ya, ngayon kay mangatang through online. No kasano nga nangabak dati pagkasalitaan ni Vilma papagayam intay to ituloy nga idrama. Aya? Mantes data, siyempre, awisan na kayo, iti pa nag-surat nyo, iti programa tayo nga lagip tinapalabas, kat ishare ko man ito yung video tayo, sayo i-like, kat naadda kayo nga, ang buibuya ito yung page ni Paring Ray, kat saan kayo pa nakapagpalo, ipalo yung kuma. Kat no iti YouTube channel, tipa ka i-uploadan na ito yung video, i-share yo, i-like yo, kaya nag-subscribe ka kuma iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award nga YouTube channel ni Paring Ray. No kasano nga nangabak ti pagkasaritaan ni Vilma, ituloy tayon nga ibasa ken idrama. Tubuak iti sungadan paway, tataga ditoy ni tatang idinto tada itinanang manunemi at taga Pilibigaw, Claveria. Sadyay ka nagbasa iti elementarya ket 7 titawen ko manunemi idi maulila kami iti ina. Adu nga rigat, adu nga ladingit manong nemi tanasapa kami nga naulila da kami nga 5 nga kakabsat. Tay di pasungay di dinanang ti may 5 akabsat ko ket isumit ti pubusay na. Dito ya Claveria nga nag-graduar elementarya ken nag first year high school ket gaboy ti rigat manong nemi adu di kita nagpasarak nga rigat. Napanak nagkatulong sa Jalos Baños, Laguna, iti adu nga panawen, sak nagsublimat lang dito yung paway, gabot na mailiwak. Napanak pa yung nagkatulong sa Manila, ngam saan ko naanusan gabot na imot da.
Aging ga nakastrekak, akas iyaya ni yaman ng ludi dito'y lawag. Ngayon idi adan kasukat ko, sumatintin ng rugihan. Iti palang tulong ko iti negosyo da, ngaglako iti lupot. Manang Lodi, Lourdes Labayog, Yumol, Manong Nemi, kiti so idi first runner-up, iti lagip tinapalabas, iti napalabas nga tawin. Isunat nagiganak. Nga dito'y kami nga nagamamo kini Boy. Nga ni Boy kat driver, Manong Nemi, iti padam yung metlaeng nagnaklako kanig iti ili no kasta nga piyesta uno niyaman iti okasyon, iti ili ngaglaw kong iti lupot. So nga timaysa nga aldaw nga kadami Manong Nemi ngaglaklako imasideg ni Boy kaniyat. Bargain, bargain, bargain! Gumatang kayo na po! Siyak man ti gumatang, ading. Ading? Oy, boy. Di naksutsutira na kasta, ha? Manang kunam. Ti amom, ket di ka amam mo? Nasayat ba't Numamuna. Nabayagin nga mamu ka. Sikat ti driver da di tabangir nga pwesto. Umay kan tumang kiti pasyarin no Rabi, Vilma? Umay ka. Ngayon di nang karod disturbo na kasta, ket ang mga noong tanak ni Mang Lodi. Ken basit pa'y tinala ko mi. Bargain, bargain, bargain! Umay kayo, gumatayan na po! Presyo agawid, apo, may kayon! Ay, itan ka talaga, Vilma. Mamati ka kuma. Madi ko nakmet. Iniinaonak nga mitsika, 28 ko, ket 24 mo. Mayat. Di matmadlaw tamatsur tilangak. Ken naubing mo tilangam, Vilma. Ti importante kaya nagpimpinateg ta. May kamano akas pagarigan? Well, saan ko libakan? Sikat ti may kasyam, lucky 9. Playboy ka? Ngayon siksikan dulaing, Vilma. Mamati ka kumanyat. Tano aklunan nak, ikasar ka nga dagos. Kat di kantok babawi, Vilma. Agbali naktuwa na pudno kaya nadungo ka asawa. Ala boy, basta nung din ang makaawit at gelawag. Kitawan mit tilugan ko nga agawid. Vilma, Biyernes Santo ita. Isong awan ti paglugan namon. Kaupit nga oron ti mabaling ko nga mapanbuludan nga lugan dito lugar mi nga susugain pasukin eh. Umyanak nga rod? No anyaman ti mapasamak karatay ito Rabi. Nakasagana ka mga sawa kayo. Oh, Vilma. Ay, ito ka una. Oh, boy. Ay, atan kami tunay-unay. Iso ang nagkasagana ka mga ibahit ti amin-amin ko ken ka. Nakasta. Oo. Vilma. Vilma. Oo, Vilma. Inakon, Vilma. Agawid ak tumit lang ang dagos apamang nga maitulnog ko dagiti pasahero gijabigan. Kit nagpakada kamit itayen. Ay, di mo paspasamakin ka. Kahit ko lang ulitin nga bisituin ka man eh. Ken bisungak pati sigug mo nga piton nga bulan. Ken ulitak ba na bisungin ni Ria nga agduan to pa lang titawan na, ha? Alain kan, kit laglagi pa ma, ti awis da di takaruba. Agpamerienda da tunumalem. Inakaroden. Ket di mo kumabaybayan ti bagim. Ken di mo to kumabaybayan dagiti duwangan nagta. Ha? Lugan ti punerarya? Nagsading tsango ti balay mi? Diyos ko. Vilma,
Balasag ka, patib krem ko matirik na. Tata, andyan kayo tiyo asawin. Laglagbog ko mga 7 abulan ng tasikog mo. Ang mga nun niya, piti mapasamak kang kabalasan ko. Tata, asino nga tinailugan, itilugan ti panararya? Tayo ko nanda kang kaitay, di ta lakibert dyan tayo. Kahit saan nga angaw balasan ko. Gaputag paiso. Anya? Na-accident ni Boy, kaya di suti may isang natay. Saan? Saan na magdareta? Saan? Kasano kami, Tanboy? Api, pinanawon na kami. Ayan, to di bagakadikit ang nagtano damagindan sa dinot. Ayan, ti Amada. Doon to pala tabi ni Rhea. Ilinto tanda pala ti tiyan ko ti may kadwang anak ta. Kasanon to laing inarigat ko mangisaka di tinaranyag masakbayan da. Kasanon to laing in. Boy. Agring ka, boy. Agring ka. Saan na kami apanawan? Saan ko mabuhay? Ado nga rigat, ado nga ladingit, tinagtungpalan ti amin, Manong Nemi. Ngayon kanya ka-single parent, Manong Nemi, pagsasawag iti laban lang, laban lang, laban lang. Ado nga rigat, agsibod ta, agtrabaho ag nga mapanaglako, iti lupot, kanda dumapay manong sa agtarakanak pa iti baboy. Idi, tamabaling kong napanawan digiti duwang anak ko ni Ria kastamatang kini Ludi Ryan, laki tinaudi. Kasal sa lutsod na idi no sa din ayan ni tatangda, bakit na ipakita di picture kasi diya. Kaya soda manong nemi timang mangtad titibkan kanyak digiti ng anak ko. Tapos ni kastakit lumabanak. Laban lang, Vilma. Laban lang. Kahit babaeng di tulong, manong nemi di gitinayat pa nagpuspuso na nga tumulong no kasta nga kasapulan at titulong nang naruna kini manang Ludi, manong nemi. Napaggraduar ko ti elementarya, di kitagkapsat, high school, aging gangastuan iti ragsak ko, idagraduar da nga nagsaruno iti college. Nalpasen dado nga rikat, nalpasen alimmabanak. Kaya ditagdama, manong nemi, syempre, naragsaka kon agsibod ta. Adan bugod nga pamilya, dagiti duwang anak ko ket napintas ti biyagda. Ni Ria manong nemi ket naikamang sa di pagudpud, nga isuita iti pagiganat. Mangalap ti asawa na nga ni simpet da singpet, taawan manong nemi ti bisyon nga madi, ket adamet duwa nga apukok kadakwada. Ni Iris Charm agtawan iti 18 para first year college nanton, kini Rain Cyril nga para grade 10 na. Manong nemi ni Ria kadagtab trabaho sa Jaya Sambales iti may nga solar plant. Idinto tani Lodi Ryan manong nemi kat naikamang sa Jay dardarat kabukaw Ilocosor. Nagasat iso na agsibod ta trabaho sa Jai Canada. May sa iso na nga veterinarian. Dagiti apukok kengkuana manong nemi ni Lance Ryan, nagtawan ti 13, kastamatan kini Princess Zia, kastamatan kini Somwi, nga kaya naklayang hindi April 9 nga sangko pa nga nakita. Naragsak akmet. Kadawanan ti masping diragsak ko, agsipod ta, na limabanak sana kasi moko ket na siya aten tibiyag dagiti anak ko ti manugang ko ken dagiti apo ko. Dito nga rod ti pagkasaritak manong naming kadagyaman naglaunay tahanos po nga nang ibasa ken nang idrama tuwing nga rod agyaman nga pagaya mo Vilma iti Ilocos Norte. Kaya rod nang igan papagayam ti ba nakaidrama dito ti pagkasaritaan ni Vilma ti akem nga Vilma inakem ni Merlin Pascual Ruiz, ti akem nga tata ken Boy inakemet ni Nemi Ruiz Sr. Kat pumakadak nga ron papagayam,
Dahil ito pagayam yun, manang yun, Nemi Ruiz. Thank you for watching.